Gachagua'S. Ine. So the good professor is abroad. Which professor? The good one. The second in command. Oh. Kindiki. Abraham. Yes. Niguo neta rucine ni athire kuri Uganda. Wina gikaro gikuri Uganda kia African Union ni kia kwaririria guthaitira maundu kuri Somali. Oh yes, the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia. Oh yes. Na no wega mundu ningi ndungitikira aria murigai ni mathinike. Na mukire muhiriga. Yes. Ni wega majirani kunyitana guthairira jirani umwe wao. Akireguo. Wira okanya katuneneke. Ni mwamuka. Ni mwamuka ndiro. Akire kuria Entebbe, Uganda. Of course Entebbe adu aria mari agateneri. You can remember that there was a raid on Entebbe. Hey de Idi Amin dada. Anyitete migwate. Israeli meho. Ndege icio gutuikaga ciobire guku. Nikuo horo afagio Idi Amin datwendete ni undu womu. And they flew low. Yes. And it was the raid on Entebbe. Makimarescue all the. Yes. Riu akire kundu kuriku? Kuri Entebbe, Uganda. Oh yes. Ni arokire kumagara rucini. Yes. Akinya meri. Wega biu. Na agithie na ndege ya guku bururi waitu. Rucino ni ya propeller engine. Tondu ni kuri ya jet engine. Ino ni propeller. Area iumiragia president. Ya muiga Dubai ri. Agathi na ciafa. Ara ciafara. Riu gaka ndigo ciane gathia muno. Gaka ndire ciane ga guthaka guku guku guo matura-ini. Gaka ri. Boko ni ukurikana hindi ria rigiji ari deputy president ri. Kwende tuonie ndege thiini. It was this one. Kare gaka. Gaka ndire cia kaumagara riu mabururi maya turigainie. Tiga guthie kunene. Neko aka wanjiku mari thiini. Those were good old days for them. Vindu vichenjanga mai na beti make urabisha kuno guku. Leo magera para no wega. Tokiwatia. So the good professors in Uganda, and on the sidelines, I am imagining, you see, Muthurio cio mwene bururi ucio. Ithe wa muhozi. Yes. Ni tumukonie muno. Na ni atukonie muno. Na ni nyenda gucokerithia kaundu wanje iria hati. Hoka neki wonjoria. Uganda is Kenya's biggest trading partner. Oh yes. Undu ucio ndukana riganirwo. Ukiaria uruo ukaririkana atia? Ukaririkanaga uguo. Nio matuguragira muno. Andu acio ni matukonie muno. Eu no mwaka aregeta professor Keheri. Amura yes. Baba Imani. Awatago Baba Imani. Baba Imani. Excuse me. Come closer. Professor. Is the good professor? Ruto vitabu. You see, I am surprised. I was not expecting to see you. Nick. Why? Fire, say fire. So I was expecting someone else. You see, I've been following your politics. Those are naysayers. Nothing has changed. You see, I've been around for a long time, Professor. So don't fool me. You can share. I have lived in Kenya. So I've lived in Kenya. I'm president of Uganda. Ugandans, they are so in love with me. They cannot imagine Uganda without MUSEVENI. Yes. So what's going on? I don't understand where you are coming from. Or your primary concern is what, Your Excellency? Tell me your primary concern. You see, stop getting angry. By getting angry, I can tell there is something. Just cool down. You see, when I saw you come in, you look like someone who has survived a storm. Fire, say fire. I am stable. Our government, under the leadership of His Excellency William Ruto, is stable. I
I do not get where this shenanigans is coming from. No. Cool down. Lower your voice. Yes, Moshi. Bring the professor some juice. Or we could also give you. We try to grow a little mirror. We could bring you a bunch. I don't want. Stucky. Kan nayo. Noma si noma. Nani alikuambia we have an issue? As we are stable. No, you see, no. Oh, you are also his professor. I told you I'm your old man. I've been around. You see. Let me give you small advice. There is a man you are calling firewood. Rocco. Yes, you are calling him firewood. You should be careful with that man. I am following keenly. You see that man? When I see him, I see Idi Amin. He's tall like Idi Amin. She's only that he's bearded. She's reminding me of about the soldiers. You see when you hear politicians from your background saying they want to segregate and divide. She should not like that. She should be your agenda. And sticking somewhere even without you. You see speaking, the authority has to lie with you. I am okay. We are fine. Kenya is fire. Fire safe. She cut down on the slogans. I'm trying to help you. You see, I am a professor of politics. So I've been around for a long time. You are a professor of law, and you should be very grateful to the political atmosphere because it's holding you in place. But if you want some help, I can call Baba Shalin. Wacha. No. Now that is too much. Hiyo wewe wacha. Hiyo wacha wewe. You are welcome to stay here, but don't stay too long. Sometimes when you are absent from your chair, somebody else, somebody is thinking it is very warm. You see, you need to analyze and then stop being emotional. I'm advising you like your big brother, if not your father. You see, start eliminating and seeing who is likely to succeed you in case, and why, and you deal with those people. Politically, destroy them politically. Here before their news, I deal with them. Adira na matana menjeka. Those people I used to have an issue with at Migingo that want your seat. I see they say they want power. So I have heard them say they cannot be without power. And you see, you also import power from here. I think that separate agreement still remains. You see, you get power here, and I know your power games. So tell them you are in power. You see, you be careful with the Roku. You also be very, very careful with this one. It's called Buru. This one who wants to cling on your seat. And he can say it publicly. She's even making remarks, and they are becoming slogans around. You see, people are very lenient. Because unlike here, your deputy presidency is powerful. So you can exercise the limited powers you have. Deputy president. Yes. Onadi ndo igana mamuwe. Wesirio na kiria kagari. Aria omushana na thuruti. Na chai office. Yes.
Ona nieta president makiaria. Ni apa kwa adu amwite. I've never seen. I have not been keen. When you go to the next national holiday they have. Don't worry, Professor. We can just go by the shores of Lake Victoria and you cool down. I shall talk to William. Fire, say fire. Ata silali. I have to go back. Kazi ni nyingi sana. We have been working for 50 years. Sasa mimi kazi yangu ndio nimeanza. Na wale sasa wale kina Goliath wale. Wale kina Goliath. Wale kina Goliath wale. Waningoje. Fire, say fire. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija Leure. Amere ya MUCEKE na ti MUCEKE ya itu akuria gwa itu marumi. Ni MUCEKE ge makoro kundu gwetagwo ri withi kari uthiete na parapare coka karikiria uko kwa oria ri. Ino etagwo thika Garissa. Yes. Utasiete muno aye ndukaiko ngothi ya ngeri. Andu heto Ngoriva. Ngoriva ni ndirahona. Yes. Ni hari arataitu memo ka muthaka muno hau wetagwo Dillon's Motel. Beautiful place. No, it's a beautiful place. Na kundu kuna kuno kuri warie wake. Angundu. Yes. Leo MUCEKE no ndirari uhoro wao ri. Ni ana hau. Ni mari warie wa mugunda wega. Ku Ngoriva. Yes. Leo mena ndugamano mangethanĩirio marĩ ndugu atatu. Oh, 3 brothers. Yes. Nio marazozana kana marazozana nau. Marazozana within. Harekire atiriri he Mũchina urokire hau na kwĩra mũkioka gwĩka atia kuguna aragĩũka adirectitwo nĩ andũ a itũra arakĩra rĩu ihe icio cia MUCEKE cihe figurative purposes of relativity and relevance. No kwĩire ciana cia mũthuri ũgĩthio kũriba ciana cia imwana cia mũthuri nĩ ihe cia ng'ania ona mũkinyie mĩaka 50 ihe cia MUCEKE Ngoriva rĩ maragĩikara thĩ mũkũrarehwo Mũchina yarehwo nĩ andũ a itũra arakĩmera I come to here me contractor akiuga nĩ mũkandarathi ona otia nini he cia MUCEKE no he mũnini you know nĩ andũ mena family. Yes. Rĩu harĩ ũrĩa arauga atia auga nĩ mũkandarasi I come contractor I come want to get a malam because I give contract to go to road and go to highway. I make a police make a police I got a contract government so I want to buy malam. Arenda moramu maya maitu ndi muhe kondarathi thirikari ndu China niyo maraka riu ni muhe wira riu arerirwo kundu guku mundu witu niguo wiki wi moramu na ngamenya uguo gacigirira karia ke muthia-ini mwiri athie na mbere. So I come here with a friend tell me this police kuto malam fare kuto malam wana and no wala I come with bossa full. Tata my bossa full. We na engineer salary yake. Ndio githugu. Ocio yo gicaina. This one bossa full. This one full ni ule wena ke. Wena sage. This one full. You make a offer. I give for full. I give for chaku. Chaku na irio. Kendo muno gikaze. Ya giruma. Give for your chaku. You give me malam. Makiwa
mwirele twaigua horo cio na nĩ thengio mũno memia nĩ kũrehe mũgathicoma reke tũkĩaranĩrie agoka kerĩ kiumia kĩrĩkũ kiumia gĩkĩ kĩngĩ tũkorwo twagĩikara thĩ twaria rĩu hau nĩho mbara ĩrĩ you see rĩu nĩ macokania rĩu cia mũciĩ iyo harĩa mora mwĩrĩ ti mũgũnda wothe nĩ gacigo kamwe ka mũgũnda wao na mũthiri tondũ mũthuri ũcio mwene mũciĩ ndatũire nĩ atigĩte agaya na wekwo succession hagatigara gacigĩrĩra gaka tondũ nyina wa ciana ici wa ihĩ ici cia mũceke yake nĩyo kuo-rĩ nĩwe ũikaraga haha na ũgĩtua atĩrĩrĩ succession nini rĩrĩa ũgatuĩka maitũ ũcio wao tondũ ndagũgĩtũra atarĩ hori makogoko mũndũ mwena ũrorete kĩ gacigĩrĩra gaka gatigaru rĩu thĩna ũrokĩra rĩrĩ meta mũcorobea-rĩ ũyũ wĩ hakuhĩ naho-rĩ ogoka-rĩ ararĩa moramu yothe enyoika moramu ĩgacigĩrĩra kamwe ka mũgũnda ũguo mangĩtwara mũhaka kũringana na ũrĩa gwakĩiguanĩire moramu makũrigia na mũndũ ũmwe tondũ nyina arauga atĩrĩrĩ maikare macire ũrĩa mekuoyana mbeca ici ũyũ arauga atĩrĩrĩ karothũa ingĩtindĩka imbekoni yakwa ĩkuoya kũ mathatiga kũingĩrĩra ũhoro ũyũ kwaiguanirwo atĩa tondũ nĩ kũiguane na nĩ ngwenda mũthiĩ o karaũ mwĩte mama gucu arĩ hau ĩyo nĩ handiraina mũcoke mume hau mũthiĩ ũkũrĩa na aragia nkare mwĩte mũthuri ũrĩa wĩtagwo ole surumu wakinĩwe baba ũrĩa mathũkũma nake naroko arĩ hau na gũkĩiguanwo wega ndio na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũguo gũkũ ndakiuga atĩrĩrĩ mũgũnda ũcio wĩ gwakwa rĩu kĩhingana wĩgũka mwena ũrĩkũ o kĩhingana nĩkĩo kĩna ũhoro nebati wa mwena ũrĩa-rĩ arauga ndauga atĩrĩrĩ na niĩ ndikwenda kwaria mũno mũthũngũ ũcio oka haha njage mbia icio ngamatema ngothe nawe nĩ kamĩtĩ gũkuoya ndirenda kũmenya nĩ njohwo niĩ ndirakora ndue kana hike mũgũnda ũyũ nĩ wa awa na mora mwĩrĩ ekwenjwo hau tũrauna na matha na ithuĩ tũrĩ atatũ mũndũ ciringi yake tũrĩ andũ au ana mũchaina ũcio kwendia karatĩ kau gake nĩ mũcehete kĩgokora wenda nyinyi kamũtuĩkĩte andũ ũyũ wathathiwe nĩ tiandlaina mũno no nĩ arauga atĩrĩ nĩ tũngĩikara thĩ tũcire nĩ mũhonoki nĩ tũngĩikara thĩ tũcire ona Kristo aria maũndũ Kristo arauga atĩrĩrĩ nĩ ũhoro mwega nĩ mwega atĩa nyũmba ĩgĩkeno maikara nĩ ũgũtiga kĩhunjio atĩrĩrĩ brother gũkũ tũtirĩ rimbacaika rĩu handĩraina nĩ first born na last born na last born arauga mũgũnda wĩ gwake nĩ kwenda kwamba ngũmũcokia ibuku-inĩ tũthome thama inya thoma wĩ woika wĩ mũrĩ tũkiragia gũkũ na kiugo tũtunyagwo pana ithuĩ tũragaya muoyo gũkũ mora muyenjwo mũndũ aneo kĩrĩa gĩgĩake na nĩ ithuothe atatũ na mathaho ndio mathaheo yake nĩ kũrĩa kiro mathabu kuonekana mora mwĩrĩ kuma haha nĩ ya milioni 12 tũrĩ ana nĩ mũndũ cigana njang'i ithatũ niĩ nĩ na ithatũ ngĩreharia kunda nyinyi ngĩreharia thĩka passport yenda gwĩtuma haria arauga eriragĩria haria thĩna ũtũre ndĩũtume haria thĩka karĩ kĩ nĩkĩ ũnĩ wa milioni 12 weka arĩgo karigia thĩ kagũkũ waciarĩtwo wĩ wiki wanja wĩ kĩhinganda na nawe mũhonoki ũyũ wewe nĩkĩo ciana ciaku iragwa thukuru nĩ gwakũmba gũthũkĩra ciana we mũndũ nĩ endaga kĩgũthũka asa mũgĩeka atĩrĩrĩ brother tiga kũnjĩtwo ũguo njĩtagwo nebati njĩtagwo nebati mbĩci
NEM. Yes. Na ndirauga atiri nie moto ndetiri magia naguo ri ni uria wa mathai wiruhio thiini Ucio ndo akara mureca ina icio makauma mathiete na kwao gucokio mikondo-ini kugia gicanja mangoriba niria ngaigua karaita karuruma hau itari ithabu-ini mukangunda munjathi mure uyu ni ukirite riu na u brother umuhono kunia ugati uhoro ko twa wiguanira ri kugiuka tu ningegini aba gutuiguithania ri kwina go besa isi asuka isi kwa ndanduru bisi ko isi thire mugikuyu-ini itobe tuiguane bega kwa Yesu asifiwe sana warekia kuiguana ni indo ciunanwo kugaiwo mo tugaikara hau mundu na ibuku tugatara tata o emwe yakuwa tugekira tiki ndio pana weza kumbali turake ni oria yekaitoria thoni hinganda no ruratuboni arauga we kuringana na uiguano arauga kungiogo uria kwathariro mihake ngitwarithio uria gwati kwagaitwo egutigwe oige guku kwa maramu agimba kauga fana yenda ukiuga atiri Jeremia na ni guthie mundu to guku tigetia nini ugoroke ni kiremba wa aruti ndukugoroka na ithui ndaugo guthie mora mwireka atia ona ndigocoka gucunga mahota kumenja tuko ni toro ngaigua nie na ngamunyiro menyanga teno ndi mucuce ngamucuca tathoro koinyu ngaigua kondo kuguthie tuginya gwa cifu majirani guoto cira muhuthu ucio ti muhuthu jangi 12 watira imagine ati muru wanyu no mwana waku itwerofu no ngera accuse uyu ngikuhorera ni undu wa kuhono tungirie ri no ri urandiga ndenyoika na no wahonokire kihorera uru ni atia wewe niwe Paulo niwe wandikire a Thessaloniki tinde ukubenyitie ukuno no nyimbo ona tha iria uina uguko ni wiro rutaga ongia tongire tene ura uku na mabuku nyimbo handu hothe werwo warie ni nyimbo na uira na kuo njorondani guku ni ngoriba ti njorondani ino niyo kana izo yake agari andira mwiro ona ndauti njigua ndathake ganani ndacuhagia andu imira ukayo uwo muke na nie ngomonyitithania nginya China nie moti kondunyukia haria ngoka ni bimenukie matawa neva tia renda haria na ngwende no ehuthagira maguta na mwaki afango jagisi yake ithatu yes aigirire haria aigire hybrid ne maya ndirathikiririe munene hwai ndirageririe niyo na ndirathikiririe ndeka cia muico haria ndiraririkanire ndirecia ni araritio kindu ndagika ta 14 uguo turatwarwo Morocco, Singapore, Korea rayuruka gioe no digocia ni kwa rugitwo monumento na ni turatanyite kiundu monumento ayo turamwete attention nene muno but at the end of the speech niyo no ndu tugita very monumental well it was pretty much like a mini state of the nation all the more turatanya maundu mamata kano guthima andu kano guthima ngirau anga ni gututhimone uria tureciria yothirone uga sasa umesikia wakisema namna gani
hiyo tumepeleka hivyo, sasa wanasema nini? Wanauliza ati umesema what? Unajua sasa huyo wa Munyoro alikuwa anafikiria mimi nitataja vile alisema. Unajua sasa huyo wa Munyoro ni mtu ya porocho. Alifikiria ati mimi nitakuja niseme ile amesema. Anasahau me, I am a man of integrity, my friend. My friend, mimi I know what I'm doing. I'm not a madman. Sasa alikuwa amesema ati mimi nitakuja niseme 2060 sababu yeye amesema. Sasa hiyo maneno bana sasa tumemsurprise. Najua sasa sipokuwa Olkalau hakuna kitu kingine yako naye. Sasa yote Olkalau hata kuna mikutano huko nasikia. Sasa tutapanga ingine kubwa. Ni mutino uri ukumukora ni ati hindi ya gwitana gikaro kingi no kiage attention itaira kana ki attention afterwards hano mauga haya akumodu haya Keko mwana kemo kijegi manene. Sasa ngoja sasa watu waongee hivyo wazikwa kwanza wa chukue hiyo patia wana habari. Sasa tukirudi sasa tutakuja na ile kiboko. Kuna watu watatembea. My friend. Kiugira ni tugokia jereria national conversation. Araugira ni next ni mwari ugu turaingira. Yes. So that's when we start the national conversation. On after Vision 2030. No ni ndirona atiri no tutanathie na ku after post 2030. Yes. Tuambe tuurie Vision 2030 niki that other niki to achieve because we are just 3 years shy. Yes. Todo litaguthira. Todo Vision 2030 the crafters were very visionary. Yes. Riu tuvatie kwamba kuyuria atiriri maundu maria macoreirwo na twatanyaga ku achieve by 2030 ri ni tu achieve ite nigetha riu debate yanjiririe hau ago ni tu achieve ite well and good mana tuta achieve ite ri what do we do? Yes. Where did we go wrong before we start another vision altogether? Yes. So twaina MDGs tukigia 2030 kuri no ya Africa no hiyo nene nane hiyo ni asigiste onayo angone asigiste but we need to you know self evaluate. Yes. Twabe tuyuria tiri turi ME ni wega thada ure AE no na ME ni iriku ME ni undu andu turathomithia mahinda-ini maya ri kwanjagia B means below expectation. Below yes. Ni kuri AE is approaching expectation. Yes. Na ni kuri ME is meeting expectations. Yes. And of course nigo kiririu yes, exceeding. Yes. How to tikinyete yo asa we can clearly see how that's an on kiriyari ME katuke we are somewhere between B and A. Totigeta nige biro totire biro but approaching expectation. Yes. Nearing approaching expectation. Ni ale mwalimu wangu zuri alika tia jitihada ama nini zaidi tazo sijika kamwe jikaze. Yes. Modo meeting expectation ni araihagirio remarks. Okay, put a little effort in your spelling and be careful with your punctuation. Otherwise, keep up. Not a way biro we ragwatire pull your socks. No, you can't kilo jikaze. Pull up your socks. No ya kilo kiguthuku. Karo kilo very poor. Yes. Okay, 2030. Yes. We somehow I think we are approaching. We could meet expectation. Yeah, to call
tumenye kana to exit yes na tumenye riu uria tugwika beyond 2030 because we have the capacity gutiro ndu tutangika na kuri gutiro ndu tutangika tungiamua yes to thikari ngituikare kurutira andu wira ri na ithio twirutire tondu niguo twikaga ri we can meet yes no ngura mukenya wa kawaida ndari thina thina ko haha iguru ithwe twi sawa mukenya wa kawaida ndari thina tukirokire yes mukenya wa kawaida ekio muno yuria muthoni haria na hana eta wate kala karutaga mbegu mundu ahanda gaturu ya mahanda very busy so we are okay you to have a beautiful environment good policies and a wonderful environment ya kuruta wira yes we are approaching expectation yes that's our take